injalo. Mina watshela mina ukuthi uyaxolisa ngizothi ubukwenzelani. Wonke umuntu olale yindaba amasonto abe-empty indlela esiletha ngayo uNkulunkulu kubantu mamdudu. Ngicela masekenza i30 singangena emadodeni. Masekenza i30. Ngibone ngithandaza umuntu kwavela iparable. Umuntu esesweni labantu abahluphekayo abalambayo sebezacile bathe ukudla bakutholi mamdudu. Kwakhona indoda elethwa uNkulunkulu inokudla bebanga abantu nezingane kuyanyathelwana abasakhangezi bakhamisile kanje ukunkosi yami menginike nomiqathane kodwa manje mebafunza kuphuma igazi emlonyeni yabantu ubafunza ngemfologo yasengadini ukuphetha ukudla balambile abantu bathu bafunza ngefork yasengadini. Ngicela uNkulunkulu akavusa abantu namhla sengafa abazoke bapha abantu ukudla bengabafunzi ngemfologo yasengadini. Musukuthi mawuletha abantu abadala kumuntu bese ugxeka uJesu. Musukuletha uJesu kumuntu ugxeka amadlozi. Musukuletha into umuntu uqale ubone ukuthi umuntu uyamfunza kodwa manje umfunze emfologo yasengadini uqale wamgiva. Nina njena abantu benza ukuthi abantu vele Nkosi yami balambile bamfuna lo uNkulunkulu omphethe kodwa manje uqala ubakhive kuyothi egcineni bese ubanika kuyabonakala noma sebeyidla lento oyilethile but uqale wabagiva indlela uphethe awuphethe ispoon uphethe ifologo yasengadini kunayindindwa kunaba isindindwa siyazi ngiyandinda kodwa sazi sisoyeka kanjani isidakwa siyazi siyadakwa kodwa sazi sokuyeka kanjani umuntu ontshontshayo uyazi ngiyantshontsha kodwa akazi ngizoyeka kanjani musuqala umthakazele ngento ayenzayo kuma umniki wena ungenza njani uye kadokotela athi nangu umzaciyane okubuke sekunotwayi kodwa Nkosi yami wagcina nini ukudla kunabantu abenza izono ukuze bakhule before kunika injection. How would you feel? Ilento esiyenza kuba uma udokotela uyakuyena uyakubuza sawubona unjani hawu ma kodwa awungixoxele kwenze njani akaqala kugive even uyokhipha izinyo akusho ukuthi lo chocolate ohlafunayo nihlafuna uchocolate nina ikhathi zokugcina hey Nkosi yami kuyofela abantu abahlafuna uchocolate no uthi khamsa perfume la akufake ke injection akudonse singabe sahleke redweni mamdoda